Saikatiki mealong lealong itakor bilong le agriculture IEM secretariat tum adima long lang charidam. Kaziranga National Park Kirimdar Keban Kapabat Hujipo Alam Pen District at Thoma Arat Hurchudut. Manja Police Ari Deng Bangke Thom Kachinang Chega Tumke Karbi Long Organization Claim Bang Photum Kali. Kardom Karbi Prantang Long Pen Nili Birta Thanbang Sami Monica Milikpi Nom Birang Ton Pen Ajuitha. Sorkar Pen Kachiparaya Teng Saikatiki mealong lealong ke ita kor mate ita bheta bilong le. La sopu tha kachini jiaphan aru keparni Karbi Long Autonomous Council Agriculture IEM Omor Singh Tiso la penari sang hoatum difu manja towar long ita akor ki biadim lang charidam. Sai choti ki mealong lealong ke ita akor bilong le mate ason kaprega korta bilong le. Sai kati ki mealong lealong ita akor mate ita bheta panglong le. Karbi Long Autonomous Council Agriculture Saikam IEM Omor Singh Tiso la penari sang hoatum difu manja towar long kido ita bheta along kahumri da mahutsi la soalam ningchetekan. Kahumri Damalong Council Pen Longlia Midu Kelang a Secretary Michael Timung Ingnam Raikom Sai Phu Prorop Terang Atumta Chetongdun. Karbi Long Nogong Lapen Golaghat District Araching Room Si Aru Cap Arni Bagoria Long Kachesong Asai Kedenga Birda Perang Keben Birdang Pali. Karbi Long Pen Karbi Lo Charlie Asong Hampang Asong Pen Danglok Ongdung Socheng Thenta Lapen Duar Bagori Constituency Arada Tumching Room Si Kaziranga National Park Ajam Kapapada Long Karbi Long Along Lake Parlo Pondong Lake Karbi Long Autonomous Council CM Tuliram Rong Hang Sitame Koikri Musi Lamthe Chapakang Dunlo. Supreme Court order kipi pen kilometer kepan eco sensitive zone mate nampi along kedo marat marenga pian kapado adim kapat heji pualam toy kedam tang surihini ra krener kepan ikan mati jonga chiklu ni bhai krener keparni Karbi Long Autonomous Council along lam toyalo napalilo sita central government atumla soputha koanardi PG lone lake aponsi chinipo aruni bhai keparni district ke hamatum Kachesong lak asap talong le piune lo kusi asegen kepen hang taramsi par onglo. আমি কোনো পয়দে আমি কাবি আলোর পৰা দিব নোৱাৰো Kedamtang aruni phainer kebarni anikang sampor phai plia por malom manja police ari deng kaching nang check bank thomatum Karbi Long Youth Organization asong along klembang photum kali pusi aruni phai kebarni pherangke amai along KAYO amai phupen lam clark achipi pona birda card news asai hemalong birtang pali Silonijan PWDSI Hemalong Karbi Long Youth Organization matithi hekpen KAYO asong amen en pen arondre pen tangka ke hang bank thomatum tangka suri kep kewan deda jong aruni phainer kebarni anikang sampor phai plia por malong manja police atum pen neping nang duk check do kaching nang check bank thomatum lake lokhiram rong phar Albert Rongpi lapen kensing lekhe atum ke KAYO asong along klembang photum kali lapen alang litum Kachepa Jogjia Phan Lapuson Song Amen Ken Pontham Lopusi KAYO Mai Phu Edward Ing Hipen District Press Club Asai Hemalong Pherangkia Mai Kapa Do Ponalong Pachini Pherangkia Mai Kapa Man Ponalong HPYA KFA LYDC Lapen UKYDC Asong Atum Chetongdun done by them and without any fear or without any organizations according to me yes they have done this is very wrongful and also I condemn to them and also to take legal and necessary action for those who have done all this. আমাৰ সংগঠনৰ নাম ওলাইছে তেখেতে যিটো যোৱাকালি যিটো কাণ্ড কৰা ব্যক্তিজনে তেখেতসকলে আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মানুহ বুলি তেখেতে স্পষ্ট কৰি কোৱাৰ বাবে আমি ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে সিহঁতে আমাৰ কোনো সংগঠনত আমাৰ ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যনত কোনো জড়িত নাই বা তেখেতসকলে আমাৰ মানুহ নহয় বুলি আমি স্পষ্ট কৰিব আপোনাৰ আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াৰ যোগেদি মই জনসাধাৰণৰ ৰাইজক ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন কৰিব বিচাৰিছোঁ মানে তেখেতসকলে কি কাম কৰিছে বা কৰা নাই বা তেখেতসকলে কেনেকুৱা কি ধৰণৰ মানুহ সেইটো আমিলোকে এতিয়ালৈকে বুজিব পৰা নাই বা তেখেতলোকে আমাৰ সংগঠনৰ নাম লৈ বা তেনেধৰণে বেলেগ বেলেগ সংগঠনৰ নাম লৈ পেলাই তেনেকৈ ঘূৰি আছে চাই আমাৰ কণ্টেক্ট KAYO আজি ওলাইছে
কাৰ্বি আংলং ইউথ অৰ্গেনাইজেশ্যন KAYO এইটো আমাৰ সংগঠন হয় তেখেতে আমাৰ সংগঠন সদস্য বুলিয়ে তেখেতে উল্লেখ কৰিছে কিন্তু সঁচাকৈ আমাৰ সংগঠন মানুহ নহয় আমাৰ লগত কোনো জড়িত নাই চব মিছা ডুপ্লিকেচি কৰিছে সিহঁতে এনেকুৱা ধৰণৰহে আমি সন্দেহ হৈছে আমাৰ কাৰ্বি আংলং ইউথ অৰ্গেনাইজেশ্যন গতিকে তেখেতক উচিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে বা আমিও ল'বলৈ প্ৰস্তুত হয় কাছো KASO আকৌ পিনি কোঠক ক্লাম ধৰি লওঁ এইটো অৰ্গেনাইজেশ্যন আমি লাগে কাৰ্বি আংলং ইউথ অৰ্গেনাইজেশ্যন KAYO বাকি kali lagi ini cuma muni teman-teman kali lagi aku bah komputer neng hari pak mayak amen yang pensialan aku kau itu along prek non molom so porphan bita mointon poniksna Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield. Ronkelan, near Don Bosco School Depot, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731. 93652 Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Turkimi Academy Difu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 AM to 1 PM. Turkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Turkimi Society. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang Tharwe alam, Theso alam, Kecho ajam tu, Tharmit aduk, Thelua kreng, Chitronola, Ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo obhi puthor birtalo mangthuiglo.
Bogajan Police Station kapar luangkang arta ki jumau supi kedam tang aruni phai troxy ani adap computer class kedam pen hem kachelele dada jok nim sopi apia potum Bogajan Police Station atum dode sang sepen kiri asa kapang cheng phira jok aruni phai ner cap ajo mat bang pli atuma phanta kilong dama birta kat ni sasai hemalong birtang pali Bogajan Police Station along Bangpli kang bodera nim sopia pia potum lam hoi kipidama tengpen police atum dode sang sepen kiri asai kacepaduk lapen kiri kapang teng pirajok aruni phainer ke bajo matsi Bogajan Police atum alang lituma phan PDP number 1 kania bearong edon bea hemalong pensi long damlo kelong damlo hotke pin somar adivasi po aning ke do pin so tum pen pensi net damlo nonamat aroso aning ke do pin somar banget home police custody si dolo Sonjoy po abang aphan ke Difu district jail along thap damlo lapen ke banghini arta kang duga ajok jorhat si pondo lapen arlo so tumke little match Nina Gogoi Pompi Prasad lapen Neha Prasad aphan ke medical test and bomlo alang litumke Bogajan asor side lapen school charli bomau somar side puta birta ribdon long ke ka juya pinso lapen arlo soari dengpen kelong pon lake school bag copy bank passbook kaching thang aperi lapen sim card ke thoman longpon Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong along aru krehiniar ni arwe theoji pusi Guwahati Meteorological Site campaign kamunthidam parsi Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong along aru krehiniar ni arwe theoji pusi Guwahati Meteorological mate botor bokan kelang site campaign kamunthidam parsi Kachini je aphan chethan thume fani tomonarwe kethe kewang pen Orissa state lapen tebok terai a state along penangan munit pen chenglok hidat nahok nanglo Karbi prime time bangela pon sing tomponiglo do methak me kurwang thu